дар китобхонаи миллии Тоҷикистон як шӯъбае фаъолият мекунад, шӯъбаи матбуоти даврӣ ва дар ин шӯъба аслан рӯзномаву маҷаллаҳоро ҳифзу нигаҳдорӣ мекунанд. Мегӯянд ки аз солҳои 1932 то ин ҷониб рӯзномаву маҷаллаҳо дар ин шӯъба ҳаст ва ин шӯъба аслан барои муҳаққиқон, муаррихон ва он нафароне ки бештар бо матбуот сару кор доранд хеле муфид аст ва бештари он нафароне ки ба ин шӯъба меоянд аз зумраи ҳамин гуна афрод ҳастанд. Ва дӯстони азиз, мо низ омадем имрӯз дар барномаи мегӯянд ки атрофи фаъолияти шӯъбаи матбуоти даврии китобхонаи миллии Тоҷикистон барои шумо маълумот диҳем ва бубинем ки дар ин ҷо чӣ гуна рӯзномаву маҷаллаҳо ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад. рафтем. дуруд, шумо хуб ҳастед? барнома мегӯянд ки аст ва мо ҳадаф дорем ки дар барномаи имрӯза атрофи фаъолияти шӯъбаи матбуоти даврии китобхонаи миллии Тоҷикистон барои бинанда маълумот диҳем, чун яке аз шӯъбаҳои хеле ҷолиб аст. дар ин ҷо мақолаву навиштаҳои рӯзноманигорони маъруф, адибони маъруф ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад ва бештар ин ҷо фикр мекунам муҳаққиқон меоянд. ҳамин тавре барои масалан анҷом додани корҳои илмӣ, барои навиштани мақолаҳои таърихиву илмӣ. биёед як дар оғоз барои бинанда як маълумоти муқаддимавӣ бидиҳем ки ин ҷо масалан дар махзани ин ҷо чӣ қадар рӯзномаву маҷаллаҳо ҳифз мешавад ва чӣ гуна рӯзномаву маҷаллаҳо ҳаст. аввалан хуш омадед. ҳоло шумо дар толори шӯъбаи матбуоти даврии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президент воқеъ ҳастед. гуфтан зарур аст ки имрӯз шӯъбаи матбуоти даврӣ яке аз шӯъбаҳои асосии китобхонаи миллӣ ба шумор меравад, чунки шӯъбаи матбуоти даврӣ дорои махзани гаронбаҳое аст. то ба имрӯз дар шӯъбаи матбуоти даврӣ зиёда аз 1 миллиону 800 ҳазор нусхаи рӯзномаву маҷаллаҳо, нашрияҳои давомдор. шумо хуб огаҳ ҳастед ки яке аз ҷузъҳои асосии воситаҳои ахбори умма ин нашрияи даврӣ ба ҳисоб меравад. рӯзномаву маҷаллаҳо. бале, рӯзномаву маҷаллаҳо дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд ва мувофиқи дархости муштариён ва хонандагони сершумори ин шӯъба мо ба онҳо аз рӯзномаву маҷаллаҳое ки ба онҳо лозим аст пешкаш менамоем. ба ғайр аз ин толор боз толори махзан ҳаст ин ҷо. мо дар дохили шӯъбаи матбуоти даврӣ 5 махзан вуҷуд аст ки дар таххона бо ҳавои мӯътадил, бо шароити хос рӯзномаву маҷаллаҳо нигоҳ дошта мешаванд. ино масалан дар муддати чанд тармим мешаванд? ҳар соле мо ҳаракат мекунем ки зиёда аз 500-600 баста дар ҳар як баста як сола фарз кардем шумораи бастабандӣ мешавад. дар охир онҳоро мо муқовабандӣ карда сол ба сол мо таҳриру интишорот карда ҷобаҷо мегузорем. бештар ба шӯъбаи матбуоти даврӣ нафарои меоянд ки онҳо аввалан зиёӣ ҳастанд, ё рӯзноманигор ҳастанд, ё қаламдор ҳастанд, муаррих ҳастанд ва нафарои меоянд ки унвонҷӯ ҳастанд ва ҳар маводе ки ба онҳо барои кори сайқали дониши худ лозим аст мо ҳаракат мекунем ки ба онҳо пешкаш намоем. ба ғайр аз он ки мо хизматрасонии чӣ гӯям хосан ба онҳо рӯзномаву маҷаллаҳо пешниҳод мекунем. дар аллакай мо як фонди электронӣ махзани матбуоти давриро пешандоза таъсис додем. дар оянда ниятҳои хубе дорем ки як маркази электронии фонди шӯъбаи матбуоти давриро пиёда намоем. дастрасиро соддатар кардан барои хонандаҳо. хуб, рӯзномаҳо аз соли 1932 умуман худ шумо аксар рӯзномаҳо аз соли 1932 ҳастанд. баъди таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон. рӯзи матбуоти тоҷик ҳамчун рӯзи нашри рӯзномаи Бухорои шариф 11 марти соли 1912 ҳисоб мешавад. лекин мо нусхаи аслии онро дар мо электрониро дорем. зиёда аз 143 нусхаи электронии Бухорои шариф бо забони аслиаш дар мо нигоҳ дошта мешавад. ҳар нафаре ки бале
бо хати форсӣ ҳар нафаре ки хоҳиши шинос шудан дорад, мутолиа кардан дорад, таълим ташхис дорад, мо бо онҳо бемалол пешниҳод мекунем. Аллакай дар ин масъала мо бо чанд нафар мушкили дармон нест. Умуман дар фонд аз солҳои 1928-30 адабиёти советӣ, хоб шӯълаи инқилоб соли 1933-34 нигоҳ дошта мешаванд. Мо ба ҳар нафаре ки аллакай мо бар шакли электронӣ гардондани ин рӯзнома маҷаллаҳо. вале масалан заминаи асосӣ аз соли 1932 аст. заминаи асосии нашрияҳое ки дар махзанҳои мо мавқеъ аст вуҷуд дорад аз соли 1932 сар мешавад. вале масалан инҷо масалан тоҷикистони советӣ 1929 яке аз маҷаллаҳо, инам яке аз маҷаллаҳои хеле масалан серхонандаи замони шӯравӣ буд ва бо хати кириллӣ нашр шудааст. бале бо хати кириллӣ бо забони русӣ. умуман дар шӯъбаи матбуоти даврӣ нашрияҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳое ҳастанд ки бо се забонанд: бо забони русӣ, тоҷикӣ ва узбекӣ. ва он нашрияҳое ки аз соли 1928 то 30 ҳастанд, баъзеашо бо забони лотинӣ ва бо забони форсӣ, бо хати форсӣ хуруфи чоп мешаванд. масалан бибинед ки бинандаи азиз, ҳамин рӯзнома аз соли 1929 то имрӯз боқӣ мондааст ва таърихи анқариб 100 сола дорад. ва хеле рӯзномаи нодир низ ҳаст ки масалан шояд ки оное ки барои нашри ин рӯзнома масалан камар бастанд ҳоло дар ҳаёт нестанд ва ҳам муаллифони мақолаҳо ва бо далели он ки ино хеле масалан кӯҳна ҳастанд, ҳамин гуна тармим мешуданд, ҳамин гуна бозсозӣ шуданд ки аз миён нараванд. ва фикр мекунам ки ҳамин гуна нақша ҳаст ки рӯзнома маҷаллаҳое ки дигар истифодаашон каме фарсуда аст барои истифодаи он ки аст, барои аз миён нарафтан шакли электронияшро пешниҳод мекунем. бале бародари азиз, як чизро қайд кардан лозим аст ки азбаски ин рӯзнома ва маҷаллаҳо зиёд ино бозхонӣ мешаванд ва як маводи таърихӣ ҳам ҳастанд. бале воқеан ё таърихи барои хуб нигоҳ доштан, ба насли оянда мерос гузоштан, мо инҳоро аз чунин шакли хоси мекунем, таъмир дорад ва аллакай ин номгӯи рӯзнома ва маҷаллаҳо ба шакли электронӣ гардон ин кор дар ин самт боз давом дорад. ё ҳар кас масалан агар аз шумо дархост кунанд электронӣ пешниҳод мекунед ин нусхаҳо, бибинед ки чӣ қадар агар нафаре ки хоҳад ки бо нусхаи аслӣ шинос шавад, бештар ба нафароне ки пажӯҳишгар ҳастанд, бо таърих, бо матбуот сару кор доранд, мо нусхаи асл оварда дар наздаш мемонем ки мисогем фақат таҳти назорат истифода бурдан дар ҳамин ҷо аст. ва ба нафароне ки мехоҳанд дигар мутолиа кунанд, шинос шаванд аз таърихи ин рӯзнома, мо шакли электронӣ онҳоро пешкаш бибинед ки масалан чӣ қадар сайфҳош аллакай рангашон бохтанд ва чун анқариб 100 сол аст ва масалан дар он замон технология зиёд пеш нарафта буд ки сифати нашр низ масалан ба дараҷаи олии имрӯза бошад. мо ин рӯзномаҳоро таъмир мекунем аввалан, бале дуруст, баъд бастабандӣ муқовабандӣ карда онҳоро дар рафъҳои махсус бо ҳарорати махсус нигоҳ дошта мешавад. бале аз моҳи сентябр то декабр аз моҳи сентябр то декабри соли 1929 таърихи 94 мешавад ба фикрам. бале ана ин тоҷикистони сурх аст. аллакай ин рӯзнома соли 1930 бо забони тоҷикӣ ва хати форсиву лотинӣ ана ин чоп шудааст. як таърихи матбуоти тоҷик аст. муҳокимаи акси инқилобчиён, фирқаи саноатчиён. аҷоиб. ҳамин гуна масалан матлабу мақолаҳо дар тоҷикистони сурх ба нашр мерасед. инҳоро зиёд азият намекунем, чун хеле нодир ҳастанд ва хеле масалан саҳифаҳошон низ борик аст. соли 1930 комсомоли тоҷикистон соли 1931 дар инҷо ҳамаш навиштагӣ ки инҳо дар архив, яъне ки дар махзанҳои дар фон дар поёна. шарқи сурх соли 1938 бинандаи азиз, аллакай ин ҳам бо хати лотинӣ аст ва ин ҳам бештар
дар бораи адабиёту масалан рӯзгори ҳамон давраи мардуми тоҷик ҳарф мезад. Як акс, бале, як акс хеле ҷолиб аст дар инҷо. Дар сурат боғбони боғи ботаникии Тоҷикистон. соли Пирамард. 30 ин даст диртар шуда. Бале, ин бинандаи азиз қадар ҷолиб аст. Ва воқеан ҳамин гуна шаклу масалан дизайну ороиш доштан ин рӯзномаҳо. Ва фикр мекунам ки ҳамин қолаб то имрӯз дар рӯзномаҳо боқӣ монд, чун як шакли суннатӣ аст. Ва ин рӯзномаҳо маҷаллаҳоро ҳар ҳафта барои шумо месупоранд. ҳар ҳафтае ба шуъбаи мо бо воситаи шуъбаи такмили адабиёт мо зиёда аз 52 рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ ҷумҳуриявии даври тоҷикро қабул мекунем, ки дар инҷо коркар карда мешавад ва хонандагон муштариёни шуъбаи матбуоти даврӣ дар ин толор пешниҳод карда мешавад. Баъд аз чанд муддат ино архив мешаванд? баъди ҳафта ё 2 ҳафтае ки гузашт, ҳар ҳафта мо рӯзҳои панҷшанбе ва ҷумъа рӯзномаҳо маҷаллаҳои давриро вай обунавӣ ва ҳатмиро, нусхаҳои ҳатмӣ тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо машраҳо ва матбаъҳо пешниҳод ба мо ино ройгон астанд ба тавре ки бояд ба таври ройгон аст. мо ҳама инро бастабандӣ карда вобаста ба шумора сол моҳшон бастабандӣ карда муқовабандӣ карда дар мағзанҳо нигоҳ медорем. ва як кори аҷибам ҳаст ки масалан вақте ки як нафар хонанда меояду аз кормандони китобхона дархост мекунад ки фалон рӯзномаро биёре, бибинед ки инҷо он қадар рӯзномаҳо ва маҷаллаҳои зиёд ҳаст. Фақат ин ки як формулаи хоси нигаҳдорӣ ҳаст, барое ки мо босураттар босифаттар ба муштариён ва хонандаон хизмат расонӣ кунем дар тартиби ҷойбаҷогузориаш, тартиби ҷойбаҷогузорӣ тибқи солҳо, библиографияи хос, номи манашрия тибқи солаш ва моҳаш ва ба ғайр аз ин дар алфавити хос дорад. алифбои хос аст. аз рӯи феҳристӣ феҳристгузор карда мешавад ва дар назди шуъбаи матбуот се мағзан аст. мағзани умумӣ, яъне назди вай толори хониш, мағзани иловагӣ ва мағзани асосие ки дар он ҷо рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо ба се забон нигоҳ ҳифз карда ва барои хуб инҷо ҳам чанд намунаи нигоҳ дошта мешавад. матбуоти даврӣ аст аз инҷо аз соли 1932 бо роҳи лелинӣ, инаш инам бо роҳи лелинӣ аст. ия бо роҳи ленинӣ бо забони вай январ лотинӣ бо хати лотинӣ аст. бо хати лотинӣ чоп сол бе ленин роҳи ленинӣ. хуб инаш ҳам адабиёти советӣ аст. адабиёти советӣ аз якум то соли 1936 шумора 1936. бале, мешавад ки аз дохили ино ҳазорҳо факту далелҳои ҷолибу масалан дастнохӯрдаро пайдо кард. вақте ки ҷустуҷӯ мекунем, чун масалан дар Тоҷикистони сурх ва Тоҷикистони советӣ маҷаллаи калтак, бале, ин нашрияҳои расмӣ буданд. бо ҳамин далел масалан инҷо фармонҳову баъзе чизҳои расмӣ бештар чоп мешуданд, баъзе факту далелҳои расмӣ дар инҷо дида мешаванд. хуб инҷо феҳрист аст. феҳрист дар назди толори хониш аксари рӯзномаҳои дастрас, маҷаллаҳои дастрас дар инҷо нигаҳдорӣ мешаванд. ҳамин гуна? бале, бештар дар инҷо нашрияҳои давомнок ва рӯзномаҳо маҷаллаҳое ки дар ҷумҳуриявӣ яъне ҳисоб мешаванд. бо забони тоҷикӣ ҳастанд. бале, Тоҷикистони советӣ, Народная газета, Ҷумҳурият, Минбари халқ ва дигар ва ғайраҳо нигоҳ дошта мешаванд ва мо метавонем ки аз инҷо фонди умумӣ ба онҳо хизмат расонӣ ки ё худашон гашта вай кунанд. дар инҷо номгӯи рӯзнома ва маҷаллаҳо навишта шудаанд ва солашон. дар ӯ тараф феҳрист аст, мана феҳристи алифбоӣ ва мураттабӣ. ҳар нафаре ки дархост мекунад тибқи дархости ӯ кас мо вобаста ба номгӯ солашон ҷустуҷӯ карда рӯзнома ва маҷаллаҳое ки дар ин ҷо дар фонди умумӣ нигоҳ дошта ё аз фонди асосӣ ё аз фонди
захиравӣ ҳатман хизматрасонӣ карда мешавад. خب اینجا همین گونه است. این روزنامه مجله هستند که مثلا در زمان استقلالیت چاپ شدن. با این دلیل مثلا اینجا نامی روزنامه ها مانا جوانان تاجیکستان روزنامه اسس که بسیار معمول است. صدای مردم روزنامه آموزگار اویلا آواز تاجیک و غیره و غیره. بله عجیب است. روزنامه های تاریخی در کدام طرف هستند؟ روزنامه های تاریخی همه در مخزن علاقه در اینجا بعضی روزنامه ها نگاه داشته میشه. بعضی روزنامه و مجله هایی که بیشتر برای عنوانجویان و تاریخ شناسان لازم است ما نگاهداری کرده با آنها پیشنهاد می‌نماییم. بله خوب عجیب است. روزنامه ها یک خصوصیت خاص دارند که سببی که در وقت چاپشون آنها با رنگ و روغن و چی میشه آنها باید بیشتر در آفتاب سوزان نگاه داشته نشوند، در روشنی کمتر مانده شوند. در مثلا سرده زیاد عموما روزنامه و مجله یک طرز نگهداری خاص خود را دارد. خیلی عجیب است. واقعا وقتی که یک نفری مثلا تاریخ دوست، یک نفری که با ادبیات و با گذشته خود سر و کار دارد، هر وارد اینجا می شود اصلا یک احساس عجیب فرو میگیرد. من هر دفعه که به اینجا می آمدم مثلا دوران دانشجویی بیشتر کارهای علمی که میکردیم از خواندن مثلا روزنامه و مجله ها سیر نمیشدم. حتی میشد که ساعت های زیاد با خواندن سرلوحه ها وقتی ما صرف میشد. شما خوب آگاه هستید که در عصر 21 عصر اطلاعاتی بوشیده امروز محض خدمت مطبوعات دوری مطبوعات توجیک در آن است که ما بیشتر با خلق جمهوری با مشتریان معلومات های صحیح و دقیق تاریخی نقطه سنج رو پیشنهاد نماییم و بغیر از اون که ما آنها به واسطه با دست خود با چشم خود میخونند و میبینند ما در نزد شعبه مطبوعات دوری دستگاه حاضر زمانی نسخه برداری میتوانند که رسم گیرند، میتوانند که وای کنند نسخه برداری کنند. هیچ چیز محدود نیست. یگان چیز محدود نیست. خلاص اینجا تاجیکستان است. بله تاجیکستان سال 1961 اینم تاجیکستان. اینم تاجیکستان سال 1959 دوران شوروی. بله ببینید بیننده عزیز چقدر مثلا عکس جالب است. بله این عکس چایخانه پیرانسالان در شهر لالین‌آباد در ولایت سوخت در شهر خوجند صورتگیر جلیلوف. خیلی عجیب. قید کردن ضرور است که در حال حاضر خیلی که مجله شما آگاه هستید مجله فیروزه بانوان و دیگر مجله این مجله تاجیکستان درباره محض بیشتر بانوان در دوران شوروی سالهای 50 60 بعد قصه میکرد. البته طرح صفات و رسم ها خیلی حرفه‌ای هستند. مقاله ها زبان مقاله ها در این مجله ها البته فرق میکند. آچرکای عجایب در این مثلا وزیر ساختمان تاجیکستان همراه ظاهیرووا سال 1959 درباره این وزیر اولین وزیر ساختمان جمهوری تاجیکستان. بله مثلا ببینید بیننده اولین وزیر ساختمان تاجیکستان این آچرکم درباره این زن شجاع است. اینم یک تاریخ جمهوری تاجیکستان. بله من گفتم که وقتی که با این روزنامه ها دست میزنی اکثر وقتت با خواندن سرلوحه ها صرف می شود چون خیلی جالب هستند و اگر مقاله ها رو مطالعه کنی خیلی وقت زیاد دیگر باید صرف می شود و این هم سال 1958 علاقه قدیمی تر است. هرچند که با سبب خیلی پیش رفتن ترقیات مطبع حاضر زمان بسیار رسم هایی که سالهای 50 و 60 بیشتر هرچند که رنگ هم نباشند یا که بهتر سیاه و سفید هم باشند که بسیار دقت جلب کننده هستند. مرحبا عکسی استاد عبدالله رودکی دوشنبه در سال 1960 خیلی عجیب است. اومد این مجله ها بیشتر در موضوع اقتصادیات ساختمان کشاورزی بله کشاورزی
1100 سالگی استاد رودکی وقتی که در تاجیکستان جشن گرفته شد مثلا شخصیت‌های معروف شخصیت‌های معروفی که سخن کردن در این کنفرانس و اشتراک نمودن. بله خیلی این عکس‌های نادر هستند چون و شخصیت‌های معروف دنیا هستند. برای همین قرار کردن ضرور است که هر نفری که از طالور شعبه مطبوعات دوری دیدن میکند از این مواد استفاده میبرد یک جهان دیگر جهان خیلی معنوی. واقعا ببینید که من برای چی در اینجا بیشتر مثلا ما اینجا ایست کردیم همین ورق زدن همین روزنامه برای من خیلی جالب بود. مثلا عکس جوانی‌های استاد ساتی ملوزاده چقدر زیبا است. اینم درباره پارچه از سینری قسمت شاعر چون مؤلفی فیلمنامه قسمت شاعر استاد ساتی ملوزاده بودن. خیلی عجیب است و اینجا عکس‌ها و همین گونه از بیننده عزیز و باز اینجا روزنامه‌های دوامدار هستند نه؟ بله نشریه‌های دوامدار در ما هم قریب که 2 مخزن رو در بر میگیرن. نشریه‌های دوران این اخبارات‌ها وестник‌ها پیامنامه‌های شورای عالی جمهوری تاجیکستان در پیش совет شورای جمهوری تاجیکستان پیامنامه‌های دانشگاه ملی تاجیکستان دانشگاه طبی تاجیکستان و دیگر یعنی که مطبوعات محلی نیز اینجا بله میشن زیاده از 52 نسخه با ما روزنامه‌هایی که در ناحیه‌ها چی در ولایت بختر در ولایت ختلان در سوغد و بدخشان چاپ میشود و ما وارد میگردیم ما اونها رو نگهداری میکنیم بسته‌بندی میکنیم و هر نفری که از اونها خواهش خواندن داره ما با پیشکش میکنیم. بله خب واقعا امروز صحبت از سیر کوتاه در این شعبه خیلی لذت بردیم چون یکی از شعبه‌های دوست داشته من نیز است و من باور دارم که هر روزنامه‌نگار این شعبه را دوست می‌دارد زیرا نوشته و مقاله‌هایی که در سال‌های طولانی مثلا زحمت می‌کشد حتما در اینجا حفظ می‌شود و حتما که مال تاریخ می‌شود یک زمان یک نسل دیگر آنها را مطالعه می‌سازد. گفتن خیر کردن البته ضرور است که در شعبه مطبوعات دوری علاقه یک ذخیره طلایی واقعا ذخیره طلایی نگاه داشته میشه. اینا خیلی نادر هستند این روزنامه‌ها. خود آگاه هستید خود با چشم خود دیدید چگونه شرایط از با تشبث جناب ولی چقدر کتابخانه زمانوی است و چقدر در شرایط خوب حفظ نگهداری میشن. هوای سرد تمام شرایط‌ها هستند. متخصصان بهترین در خدمت خواننده در خدمت مشتریان هستند و هر خدمتی که آنها از ما طلب میکنن ما با آنها پیشنهاد میکنیم. تشکر زیاد که در این برنامه ما را همراهی کردید و ما نیز معلومات جالب اطراف شعبه مطبوعات دوری گرفتیم و حتما که خواننده را دعوت میکنیم به اینجا حتما بیاین مطالعه کنن ما معلومات جالب بگیریم. 4 سپتامبر سال جاری روزی درهای کشاد داریم و بسیار خواهشمند اون هستیم که هر نفری که خواهشی عموما از تاریخ مطبوعات تاجیک برآور شدن دارد و هر نفری که میخواهد که با روزنامه و مجله عموما تاریخ مطبوعات تاجیک شناخته شود از طول ما بسیار خرسند میشیم و تیاریم که با آنها خدمت با صفت رسونیم. تشکر. سلام باشید. دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزی میگویند که رسیدیم. امیدوارم باشه که ما اطراف فعالیت شعبه مطبوعات دوره کتابخانه ملی تاجیکستان برای شما معلومات دادیم. مطمئنیم که برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر خیر.